Planirane aktivnosti investiranja u održavanju 2020. godini iz oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda su sljedeće. Nastavak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Pazarić, rekonstrukcija vodovodne mreže Mišević, rekonstrukcija vodovodne mreže Brečak-Pazarić, stavljanje u upotrebu cjelokupnog sistema novoizgrađenog kolektora Dupovci-Resnik, opravka radnih i rezervnih pumpnih postrojenja, ugradnja novih vodomjera i servisiranje postojećih objektnog vodosnabdijevanja, zamjena vodomjera na priključcima, pronalazak kvarova i sanacija gubitaka na vodovodnoj mreži, izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte i provođenje mjere zaštite izvorišta, istražni rad, izrada prateće dokumentacije za uvođenje novih količina vode u vodovodne sisteme na području opštine Hadžić, uvođenje novog poslovnog informacionog sistema i modernizaciju i unapređenja usluga prema našim korisnicima. Planirane aktivnosti investiranja i održavanja 2020. godine iz oblasti javne i komunalne potrošnje su održavanje javnih zelenih površina, svih hortikulturnih sadržaja i parkovskog mobiljara, upravljanje i održavanje gradskog groblja Kopišanj, dekoracija naselja općine Hadžić povodom značajnih datuma, a sve prema programu rada za 2020.